mbere urimi bwa marigo ni bwari na baita nene indi ntuku iji urimi na biashara ya marigo ni onekete kurumirwa ni mathina nkabo jario kwaga thoko njega muno ndiria kurina matunda jangi thokone kwaga fertilizer njega iria irimaga marigo ake na kinya arimi kwithirwa bate kuona mikobo kuma Kiri Bank kana sako jarimi bakao wa kana kinya majani. Mwandiki wetu wa Nteto Mutugi Karen araniritie na arimi na biashara ba marigo ni kenda kuthikira mathina jao na giki ni gicunji kia mbere kia ripoti ya mwanya. Kire mugongojo wa Kenya wakagita ka kaunti ya Meru ni etongerete kiruandi na ukitha marigo jama inge monojo umite mirigene ya Southimenti rutere robagaiti na kinya mature na jamo jake shigombuge kia Central Imenti arana ndi tuketha tukimurika mathina ja kimera gike kiri rugono roro mwanya mathina jokea itania nani kinya gukinyithie thigithio ria rugono ru naja ni nture ni arompo wandi ni mitungo arendi ungirete muremi wa kimera kiadigo Oscar Gitonga ura withirete akirima kimera ike kuma mwankene jwa ngirijire 13 mwankira na ruaije na kya kumenya ni ati ukanda kirigo gyaku kithagira ikijo kya mwankajo mwekenda ukone shera kane tunda reaction na mitungo irigo rijukaia mwaka jumwe kwenda riomba gutemwa wale anda nchebwa igo anda kana ria nchebwa yuma ijukaia mieri kenda igaita nkorombe alafu mieri 3 irigo ria kura rikethwa ri tayari guta thokone gutige ntugite thina chiakyo kiri gichunje iki tuketha tukigwatana na Oscar wa mwene MC wa mitungo Evans Mawira Karia uria kinya we ni murimi wa marigo nethirite gituriungia mundene jwa wenture ne iji cha mitungo baria bakethira bagitutariria mathina jara baukurukira kirurimi bubu na kiambere badiuga kagitene kara kuri na matunda mengi thokone kidigo ni kithagira ikujira thina ya kwaga thoko igitaria mweri wa December ya kwena matunda ja mengi thokone ja magembe tutha twena challenge ya thoko muno bungi urimi bone bwendaga rojiro ruinge na kwithira kimera iki kianda kwa mature na jaboga itige shigombunge kia Southimenti arimi babariuga miuro no kekwa na kwa rojiro tekongana promisi tugakirwa dam ya Thingithu River na ingi ya Kithino River but now tutirona any effort ya gwaka damu ira nontu irigurikaga ruji for sure urimbura bukathira na gwatuika bukuthira mitungu kana Meru bara bategemeaga urimbu baketha bena thina muno thina ingi ni beteresere kwejanwa ni thirikari kana ira bakugura bakuga iri na goro muno indi kaingi ni gukujiria arimi bakawa kana majani ni bethagirwa bakigunika na beteresere ni akimera kiu indi aja marigone bariuga guti beteresa bona kuma kiri thirikari itengerika na thithitwe tegete kimera kerigo fertilizer ete kuja iri thithitwe ire kurima marigo nontu muno ire kurima into ja mpempe muno bara barimite mpempe although ni utumirika ki marigo but still ete fertilizer ire kwirwa iji specifically ni gutethereria uri marigo so nyayo i consideration ni muthirikari bat gwikira into place that fertilizer ire kija bika marigo iba kwa considered tukija Kiri Bank kana sako kaingere mibabarigo batanga na kuigwa kuri na sako kana banki ikweja na roni kire murimi werigo mugaro na ora miba majani kawa kana kinyangombe sheria bethagira bagitegerwa ni banki kana sako inputs chia orimbo marigo chi a bit expensive kedri mborea fertilizer nyawa financial institutions ngwana na chogwi challenge ibone urabomba kuthithia product untu imbona kuna loans product ja oketheria ro majani roni roeria roni rwa mantu jange maybe kwa china bingi ja biu so nyawa financial institutions ichigeri tuthithia products chiria chiengia to once marigo kero loan rwa marigo
murimi uro na marigo bakona ora bomba kwa assess value ya marigo jau jawe murimi werigo areja kwanda kirigo na gyakura neithagirwo ari na kanya kwendia kirigo kiu kiri mundene kana kugita makagikia thokone kirigo kiria kiendagwa na njira ijiri imwe ri kuthima na kiro na ingi ni gutaga na metho na kugira mbeca iria muguri akona ni chikubatara gukigura kirigo no wendia riri onthe kana ukathima especially mathigo jaku ketho menyerete bwega jao ni pendete kwendia marigo na kuthima only for the longest time kuma 2015 marigo ambithiritwe nkithima na indimirite company nyingi mbuga ria thoko ya marigo ethorwa thuki buru ni ari o chiringi 10 but thai tukarakarite u miaka iri kilo itena mira chiringi 20 arimi babarigo akaingi marigo jaja jenda gwaja nthiguru ni ya Kenya na koguo tonekana thoko ya kaja ka nthiguru na kagitene karabagerete kwendia rigo ya Kenya bariuga batombere kwithira bakiomba na buru ngeretie kwendia marigo ome lakini handling ya marigo for service handling ni thoro yumi sana irigo yenda kumenyerwo muno very delicate rikangaro bukai either ore kana ria gunda ri thweri rui na thoko eu nire ma ria marigo yatete thoko yome na procedures nyingi cia thirikari ugi export marigo ndagia tu marigo jaja kuriwa locally ukethiria jarita Nairobi jageta Mombasa jageta Nakuru jageta Nyao the way to Garissa na ara wajia when and within Kenya tutiromba go explore markets cia kwendia marigo na ara ome. There was a time we once tried but challenge ira tonere muno ni ukamati nontu irigo nario rirekirio temo mbuga rina uturo bwa mbuga maximum of one week retera kena retari ugunda ni muthia jwa gichunje kia mbere kia rugono rwa mwanya mathina jokia na nandi gwatanira nani mutugi kare kiri gichunje kia biere kurionge thokone mwanya cha marigo ja South Menti.